mugiye kuri aya mavuta ndavuze ngo nk'umuhanuzi uko nasize amavuta aba bantu ngira kuge niko nzobona yabambuye mu izina rya Yesu, nzobona yabambuye mu izina rya Yesu, nzobona bambuye ubuhanuzi bwose nabahanuriye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, nzobona bakuye ko mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amavuta y'umuhanuzi nzabona bakuye ko mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amavuta yo kwemerwa nzabona bakuye ko mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Bazoba basigaye bagenda ata amavuta mu izina rya Yesu Kristo. Kuko imodoka igenda kitefire ikica abantu igahurika kora amasanganya, niko bano bantu ngira mvuge nabo uhereye none bigiye kubashika ko mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndavuze ngo mabuni Imana Daniel amavuta nabusize nayakuye ko mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Rafaeli amavuta nabusize y'abaririmbyi nayakuye ko mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kwizera amavuta y'abagwiza atunga nabusize ndayakuye uhereye aka kanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amafaranga wari ufite mu iduka naguhanura ukayigira yose ndayakuyeho ndayazanye kuri aya mavuta, uwo ndayasiga nawe araba umukire umugwiza atunga mu izina rya Yesu. Mu protokole yitwa Jamari ndayisenga Janine, ndayizeye Fidela, Ntirameba Noela, ndayizeye Fidela, Nahimana Linoke, Gregoni White. Mu baririmbyi ndayisenga Jacqueline, Uwimana Pamela, Karimanzira Samson, Nizigimana Francine, Hakizimana Francine, Nibaruta Claudine, Modeste n'abandi batanditswe hano bose baciye hano muri PC Kibobe, abahanurira abasengera batagarutse igihe twatanga imbabazi. Amavuta yose ndabakuye ko mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amavuta yose ndabakuye ko mu izina rya Yesu Kristo. Barungitse muzagenda n'imodoka itagira fre, muzahura n'amasanganya, muzahura n'abicanyi, nta kintu kizabatumbera ubuzima bwanyu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Ibyo birabaye, ndashyize kuri aya mavuta yasubire ndayasengere ndabishireka. Twabaye umwaka igihe kirekire baragakuza hanyuma baragwizatunga batwanurira abagwizatunga baradandaza mugabo byaranze. Abo bakeneye ko tuyabasiga amavuta y'abagwizatunga y'abakozi b'Imana abazi muze muhagarare ngaho ndabasuka ko n'ihembe ndasubira ndayasengere, ndasubira ndayabasengere ndayabambuye abajako, ariko ndasubira kandi ndayasengere sinayagwije mu izina rya Yesu. Ariko nimba ngomana bagire uzibiriza uzi gutanga umunyeshengero wahaze uzakora umurimo hano ukore ibikorwa hano urisubire mu kibanza kuko yakomerera nabi yanakwica no kukwica. Wisubire mu kibanza, wisubire mu kibanza. Ufite ituro, ndafite ituro ntuze ituro ry'amafaranga shira mu giseke, umushyira mu giseke, umushyira mu giseke kwanza ituro ry'amafaranga shira mu giseke, ituro ry'amafaranga shira mu giseke fondiki. Data mu izina rya Yesu ndahizanye hano mavuta kuko mfashe ihembe rikaba riri hejuru aho ngenda yasuke ko mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo ari ukora azokwama akora mu izina rya Yesu, ndetse abone promosiyo mu izina rya Yesu. Nta bandi bakozi bazamuruta mu izina rya Yesu kuko aya mavuta azabaguye mu ihembe mu izina rya Yesu. Uzaba ari umuvugabutumwa azazamuka abo wa mbere mu izina rya Yesu. Buri muntu wese icyo azaba akora azaba umugwizatunga azakomeye azokwama ari hejuru mu izina rya Yesu. Haba amafaranga azamuhitabe abo wa mbere abo hejuru mu izina rya Yesu. Abari bazatangura kubona amafaranga imbere y'uko abandi babona amafaranga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Agira impano mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nuko ari amavuta yo hejuru, ari amavuta yo kwatira, ari amavuta yo mu ihembe ndayahezagiye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwajyako ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti azoba umutwe hose muri byose mu izina rya Yesu. Muri byose nawe azokwamara uwa mbere mu izina rya Yesu, azokwamara umutwe mu izina rya Yesu, azokwamara umunyacyubahiro mu izina rya Yesu, azahura n'abanyacyubahiro mu izina rya Yesu, abanyacyubahiro wa mbere mu izina rya Yesu. Bemo shekereya
yavuze ngo yamba n'amavuta yo kwimika ya mbere mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Lord.
amaji menshi ku Mana.